Anaklardan tamçılagan eken. Ana biz özümüzçe dağın emi köpçülük endi ekspertize жүргүздүk da. Kayga kettik endi izde. Mana yakta neme kılan ki mana ol izde. Mana südürölgön mana balda. Put südürölgön da malda ele kılıp bulardan başka neme kılıp geçiyor eken. Südüröp düşetken dağı muna ana Manyak menen alıp barat. Aman itten düşüyor. Anan Kuday jalgap şu etke dağın kan tөгülüp kalat eken da. Kan tөгülüp kalat eken dağın düşkönden keyin balдар aytat astıdagı военныйлер турган экен. Эмесинен бетке чейин сүйлөшүү болгон эмес экен. Военныйлер турган экен дагы, шо еттен дагы колмо-кол алышты дейт бизди дейт. Анан менин балам мен шок көй немеде бир билет, бир айтсаң аркасына кайткан адам болду деди. Bir сураганымда, эне аркасына кайткан адам болду. Биздин өзүбүз жактан дагы болгон окшойт. Камазы барбы, башкасы барбы? Алып кирип кете берсин. Бирок биздин элибизди гана коргоп берсин, шолор. Байый берсин, жегени аш болсун. Бизге бир сом тийбесе, өз тирилигибиз менен жүргөн адамдарды жок дегенде мана шу бийлик жактан урматтуу Садыр Жапаров президентибиз, Камчыбек Ташиев, мейли контрабанда кыласыңарбы, бизнес кыласыңарбы, миңдеп камазды өткөзөсүңөр, өткөзө бергиле. Бирок элди дагы карап бергиле сураныч. Биздин балдар кантип биздин bu toğutbogonduk bolot, жаткан жерине suurup барып, мунан кийин кайталанат азыр буга. Менин балдарым ден соолууга, менин балдарымдын келечегиге ким жооп берет азыр? Bu жабыркаганыга. Кече эми немеге больницага апардык. Рахмат, бардыгы келди, шет жык адам болду колдоп. Чоңдор дагы келди. Миң жолу рахмат айтам. Кудай айыр бер, балдарым эсен аман чыкты. Бирок больницага Ana men internetke bergenге ana majbur болдум. Элдин кайрылганга majbur болдум мен. Ыстыгыдачы. Бетте чыгарбайт dedi. Ондой нерселер көп болуп атат. Бул Лейлек району бүт же коркобу, же бийлик бизге бийликтен болуп атат дейт, приказ дейт. Дайым эле биз бийликтен айтканды кылабыз дейт. Манишетке дагы жок энди кечеси коюп бергиле наряд менен бир немеңер турсун деп мен суранып жатканмын да садакаларым. Биякта 3 солдат турат, айтып болбойт садагаларым. Биздин балдар манете курулуш кылып жатат. Күндүзү майли энди. Кечесиге турсун десем, жогор жактан суранайык, шолар айткан точкага турат. Онан башка биздин турушуга мүмкүн эмес дейт. Биз 2010 жылдан бери мана ушинтип кооптуу жашап келатабыз. Булардыгы турат, биздики турбайт. Билгениңердей манет контрабанда жолу. Майли, алалыбат, кылгандар кыла берсин. Немеси. Максат Барат, миңдеген камаздар баягы бала күндү саат 7-де келип, бетке жатып барып, завтрак кылчу эледи. Тамакты ысытып, коюп турсам келбейт. Мен кечикти десем, неме келин чалып калып, наргы шеригинин апасы. Эже балаңыз бардыбы деди. Жок, келген жок десем, эже олор палатада жок экен деди. Анан жаным калбай, анан жүгүрүп келдим. Келсем шондой да. Кан kiyimleri şunday turat жалаңаш жок да. Ana nime kılışım gerek. Hökümetke çaldım 2 жолу көтөрбөйт. Участковойго çaldım көтөрбөдү. Акимге çalsam көтөрдү аким. Уйкусурап көтөрдү. Saat şu 7-ден өткөн эди. O азыр деди бардыгын неме кылам. Онан жаным калбай участковой жакыныраак жердедир да десем, көтөрдү. Майли эже азыр барабыз деди. Шону менен анан күттүм. Мен анан неме кылышым керек бетте. Беттин алы жок. Bu Leylek rayonunun avtoriteti ketken çoğdorununcu, işenimden vapşem ketken. Bolgon okşayt dedi. Biyaktançı, anan bizde de südürüp kolumuzu arkamızga neme kıldı dağın şundan başımızdı çünkü onu yakalıp kirip gitti deydi. Özleri. Taciklarda anan şu yaka barana kenan söz çıktı. Biri dağı süylöptür, unçup baptır. Biz bakırdık deydi. Buna komşulardan eşitken eken, 2,5'da bakırgan ündüçü. Hiç kim neme kılgan emez de yani. Anan kirgizet eken dagı biyette neme kılgan ana şonun başlarını çümköp alıp anan keyin bir jaka alıp ketti deydi. Una menen. Unaga salıp anan eköөнü anan alıp ketiptir. Şonu menen biz anan bilbeybiz da. Bilbey köngülüm sezet eken şunday düşüm bir çemen düş gördüm sarılıktan keyin anan çalma turup avuşka dedim men şunday bir çemen düş gördüm da Migimday oldu ken dep anan düşümde jakşılıkka jorop koydum dagı
oyumda жоқ балағы баяğı жатқызбаптыр. Men barıp gördüm, ece siz bara verin dedi. Bayağına anan çıkara veriptir. Olar şok uy soстоянияда. Men aytdım kichine endi munda uspokоительный berip 1-2 gün qaraganda bola dediler go. Bardığının nemesi tayin turgan bolsa, desem özleri alıp gelip etki koyup jügördü. Bir malda anan keyin keldi internetten. Bul ayal provokator ayal. Bul Beşkent ayıl hökümetine çıkan provokator ayal degen maneke nemede keldi. Telefondaçı. Anan bayağını men dağın anan internetke bergenge tuğru keldi bayağı. Kırılgan jellerini. Men provokator olayım, men neme kılıpmın? Men çındıkta aytkanym üçünbü. Nime sebepten jatkırбай koydum? Bilbeymin de mana sutmet ekspertizası oturat ede. Hakim oturat o etdi. Batkenden kelgenler oturat. Bu baldardı bilet alı jaş, jüregi kozgoldu, kanday oldu. Özlerinin baldары bolgonda nime kılat ede? Bizdin tayarlar toğuz kim der? Biz kimge işenebіз? Taciklarga bir yaka vurdurup koysa, jeribizde alıp berip, özümüzdün ele jerdi maneke. 2 saydın ortasında kaldık. Mana körgülü bir açık jerimiz yok. Özümüzdün jer Kırgızistan'da bular tabii ki men şetin kızımın sadagam. Şette tuğulup şette öskönmün. Mana şol örüktörді özümüz tikken biz kolumuz menen. Bizim atalarımız tikken. Polnıyçı biz mana ol Tacikistan hazır manayaga su dembani koyu ele. Manayakta platina kılıp az ele jer. İlgeri bir ele murap turganda. Hazır çoğun baza kılıp aldı. Polny военныйlerini alıp gelip koyup maneki 3 военный manette hazır keçeyi gündüz basıp jüröt. Ha bizdikiler bolsa jok da. Koyup bergile surana şu kuruluş bütküçe jok degende keçesiga bir öğü tursun. Saldat desek jogor jaktan bizge ukaz bolsa anan koyuyoruz. Biz koya albayбыз dedi. Mına ol Astınqı zonanın bir Ulukbek degen pogranichный начальниги бар eкен. Ece uşu Kırgızstan aymağda Kısımçılık küçöp atat hazır. Kayсы jakta bolsun, her bir baldarız bir baş götörüp süyley albayt. Süylögöndü sen ayttың deyt, provokator deyt, sen mundaysın deyt. Oşonun kesepetinden mına şunday işler boldu. Anan 6 ayal düşkön eken. Özbeklerin aytkana karaganda bir 20 күндөй bolgon eken. Düşkönüge da. Üçöğünün düşkönüge, üçöğünü dağın keçeye dağı karmaganımız. Oşolordu çıkarуу maksatında mümkün. Süйлöşülüp alıp, menin baldarımdı mümkün şonday bolgon çıgar dep kümenim var da. Bolsum nime nemesi var bir yerden çıkıp gelmek oңoy. Bizdin nemenen granitsadan bir yaka ötüpçü. Kudayga şükür, o şayette bir kan izi kalgan eken şol bildirdi. Birok birinci men baldarım barıp suraganda moynuga algan jok da. Biz bilbeybiz dedi. Oşo kan gana neme olup kalıp maneke şoya karap düşkön eken de bizler menen barıp anan şu bizde dedi. Anan köngülübüz taskin taap jok baldarım jakşı eken dedi. aymağda turgan baldарды ne üçün tacikler alıp kelip ketти? Ne kızıkçılık jatat bu жерде? Menin oyumça bu yerде kızıkçılık sayasi ele boldu. Bul жердечи. Bu baldar men dagın oyladım. Bu tacikler menen hiç kanday bizdin bul waka çeyin munday urdap ketken jok ele da. Ime sebepten bu yerде bir sayasi buyruk boldu. Özlerinin bir kızıkçılığını korgoş üçün bizden paydalanıp ekö kelişip aldı degen ele menin kümenim jaralıp atat da. Misalı biz büt hazır mana kontrabanda jolu bolup kaldı. Oşo kontrabanda jolunu çeçip alış üçün men 2 balamdı mana şuda alıp düşüp ketdi degen dagın bir kümenim şonday var. Anan bizdin özümüzdün mana ol Beşkent ayıl hökümetide büt ele özböktör köbü 93% özböktör 7% ele kırgız kaganbız hazır. Statistikada 2005-жылы 18% deyt. Birok bizdi öttö Tacik Respublikası jaktan da kısımçılık alınıp atabız. Jogor jaktan özümüzdükü jaktan da kısımçılık alınıp imine Kırgızlarga bolgon ileri bizde dep. Ana bizdikilerge aytkan, ana bizdikiler tıştangıla elleri tıştantıp bar eken tıştangıla biyakta eken dep. Ana şondan süйлöşüp anan Kudayga şükür anan çıgardı, alıp ketişken eken. Jatkızbaganyga dagın men beylik mana organlar bardygy mana sut больницага körüp tekşerdi. Menin balamdan başıda şişigi var eken mana tösü başıma bersa menen tepti deyt. Maniyaktarga teptir. O men balam kara toru yemesi sport menen maşıgat go. Oga jakşı ötpeyt eken go sport menen maşıkkanga. Koldorunu sınjır menen baylap alıp sawaptır. Başka salafanды kiygizip alıp. Nargını olsa yeme oğan eken manetin kayar dese böyrek dese bu böyröňdü alış gerek dep katты kuruptur. Hazır o bala putuga dagın tepken eken aksap nargı bala korkup kalıptır aytpay jatat.
бетиге дагы берсем менен тептир. Енді